Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kilong kami kibasyong di dokha hakidukan belapan bait da ka Shillong Municipal Board kibakan top nanduk ke Polo Market bat Jail Road kilalej ban kanroy kilong kami kibasyong di dukan harut surok hakatehi katain na marba kiditat ya kadokha kabalakta ya kamai kaji chongki kibasyong hakidukan kiba jusiu bai dukan man ubanai sa municipal hagane kaji kran kini kilong kami kilajan ya kanro para kantai harut surok tang na marba kini kibadi dokha harut surok kimsyong sya bakin wan tuklar maki ya kakam khagi pateng chongki. Kapila ni yang ni kai kadau waktu ni. Jumlah ke mandi dok haru, nda nongwan tiem, nda nongwan pedro. Wan iwe arngot, kita dok kasih pokilo ro, nda lasi sausengi. Dan bam dah ikan, lasi ada ram, sahau mahaja. Ni melasi bansi karam jong uru, along Jesus. Apa lo kayu? Iwan sini belai. Iwan ban ya keren ya uni ubri kan? Ba uye ki ong ba uye di hostel katakan. Labun ki ba dia po surak teh. Ni pedang melasu kan man dia po okot. Ngata ngam tip tambah ki ong ki brio. Ngam laban tip. Ki ong lang kini ki ba dia kan? Unang tiet kan? Unang tiet dak ka ong bal fi dia kata-kata kador. Haba nang tip pedang yu atat. Entah. Na yo kan no bat ha polo pidi kan no. Ni ha yo ni yo. Kat ni yo siswa anyo po. Baik kali sabai motor, baik daju, baik yai pada ngila. Lep ngidi aspan rupo. Longi ngi hani ka bai like ka bai dukan ro hapsil te ngi kham yap yo ka kador ngi kham yu am kham hak kentiu am sejerong. Namar bakini se ki biadi madan ki biadi surok bursin ki ayol sil. Te ka penjab yo no yengi ken. Te longi ngi dawa tangi kata ken bakin ya di kat kum ka ki badi sha yo ken shong sha yo ken. Kenang, kibadian sih ken di sayo ken te ni kuatang kawai ken bakin long kenai sim kebutuhan dari kajing di dunat bun ki customer ki wan otish pangkata kiba hatai yo kata shani don kata te bun sen hingi kami yap yo siapa kata ngasih dukan ni ken jerut tak ni fit na yo si spa nyu fo si spa pro mentali si spa pro ngi tin te bai kali bai daju ai tengin hapsim katkum ka jing yo nang arpo ta sa fo dok nu sa fo ni hapsim ni bai yo nang nama ban penmi thir khaba 10 kilo ru umde asi le si de Baikit arspa. Baikit arspa ta Baikit juspa. te long Jan Bishal. Jan Vishal te hatai hapo government house or government gas udon ha government nadu na khang be nadu na pop PB kan sedu sini sedu 10 Pemot di nangla bandi dor kita dokha. Bamla syu ken takadang long mentangi 100 tang nakadaw ban ong bakin bangi mi dan yo dan hat sura ken tingi kwa ken ba kadang ni wan keren bunsin ni wan keren ni wan khana yakiru dakaba ni ong dik ka yu de kat kum ka jing ya yo nang jing ya de lang ken ndai ki keren he betemu tementa penbiang dak jing tho ti ngin lej ngi kerpat ken ba nakaliang jong ka badai pe ya kayo ka hat ka jong kit kya ken nanta kani nakaliang ka municipal nakaliang jong kirang ba sinong ngi kerpat ken bakin ya tip lang ken ya dan lang ba ni ken Indi gaju dor kan. lang ken jadi katkum ka ba ngi ya in magni kitur ken in ken ngi in lang ken menta ki jadi tak do makisia stay ngi ngim ladi sura sini Kita dukan badai. tak ken ladu musya ka sinong ko ngi kata itu ba kayo ladon ni mensya rang kaya yu kirang ba sinong kilaong ban yu ban dan rengkat ban ngite tangba ki berngam ban ong ban aki SU te ki rang ba sinong hani de ki dekhar te ki teng no ikata ken ki salian no ikata ken te ki sngap no enerjing sisa ka sinong kala pen ki sapang gani tangba ki berngam kelam ki ken pong ban ai da kaseng te tu ka por ba ki dang le ma ki nging ban ai dalam man hakani ken lockdown tip ya kata ngilawan ai jing tho sapo rang ba sinong bat ka we se OC te OC oi ngi le DC
te menta klem ka jing ya menjur lang jongi hani ngi ngimla em berlai Dia tu ini no ka sedangkan dia kendi. i menta tel aslan long kami kan perkum jing karpat jongi fisian ding ong ba shoot dagi badan bayarap tang syarap yangi ndengi prakas ngim ko aba ong ban ini syurit ma kembaya kini bayar nanti sengkiang kini ki ong ba hana prakasi ki ranjing syurit ndai em de jing syurit tang kata kin ko ba kitu ki badi wholesale em kin yala ban ya de lang ko badi mangin namar kin de dagi badan bukan sayo kila balik sayo dia menta kum ngiru hang ni mo menta ngi kila pelai wholesale kini ngim la syu ban kikli ya kata datang kata jeng kepat ngim dan ai dah menang banyak syurat banyak dat banyak syurat banyak ai bagi para kasih em tang lagi teli Mana pi syurut berdiri kita itu apa betul. em de ka jeng syurat mo nama ha ka jeng ya bon kulum ne em Untuk bukhar bawa. hoi ngia long ya le abun em kiwe ro mi kentien hi ndai ta ha ka jeng sisang mo ngim ki ila pen mi ikten ni ong ba oh bala yolok dakhar yon di dokhang ni ya kata jing yolok dakhar jing ki bering ngim keren ya kata nama beli sak sendiri hadian dengi keren tang sifang ke jing de bai lada long ki ba ba phila ban yarap sang ban yarap yang iru ma ngam na tong kum ni lada phishna ni ka yo bangi ni de dokha hapo ki jaka ba phila ya punbo bakan khoi kan suba ka surak kalenti kinya ki brio kinya ki khna ki khlong hare menta phi bole ya ka yo lada ki song hasurak ki brio Tingingi kerpat ya ki bahan ya ki badan bor ban pelang alang gan yangi rumo ya kata ka jing ya dia ya thiet ka yo ka hat ka babet ka babiang nya syong nya adi mo ngi wanang ni ban kamai na menta ka yeng ka sam bangin pendap u khaw bangin pendap na dong sedong ya ka yeng ka sam bat ka baywai ngi haban siwe ri menta lada ki brio la mi surok u u customer u ban rung pun sitam ne la dia sapwa lada ula yo na lenti na ka basok bat ka yo tam tengingi kwa ba ki bahan ki badeban pet ya kania ikwa ba kin pet lang yang iru aba fi bo fishna yangi kania kayo banginya song khap apa hare kumno ki brio na bar menta kinwan kin dia na surang mangingin leche ubri umrung so yangi sapo ngingim la mindan jakangi pat bangin leche no sono piolok dakhar piolok khasi ni khamya tuklar ka jingi olok jangpi hare ngi tuklar balai fi aitat ya ka dok ha Baik customer, wei wat. Oh dia kata kong, setai lah yo kata. Lah tahu kadok kau, wengnya kadok kau, ulit mare nak sebab. Buat customer ulit kum tu. Temu piwan penyap yo mo fisia na wei jaka yang ini senia. Ini hapsil te hang ni. Mendai bangi yo song ai kum song madan song surak. Tengingi kerpat, dah jeng surat baro. Ba sobha pet lang ru. I love you rungin tamai kau. Ya rab lam mafisia bahan badan kabor. Hare bangin cuya linyar mangi kibaret om dan bas ngap yangi. Hare day ling ba jong fisiahi ni sala bangin yo besahi ki kun ki tia kayen kasam. Ni kerpatang kata. Cia ai kin siu kitu. Itu tem dan jing siu i ke nyikin ki bahap siu ni ladang sedang. Ni ladang sedang. Ka municipal ni hani de ka municipal area ting hapsil te ka bailai dung hapsil lo ka jong ka bai dung hapsil lo ka jong ba sa dong ken ta ka jinglut sudah ti ta ken ka menta te yang ta ken ka wailai ni tan sya bangi nin kutuklar ya ki bakende namar habaya im lang habaya yap lang tambah ki de musutu ken one day wholesale hani ngi yap yon omangi ki bagi thin pateng patken ngim daware ka ta ka jing bisni ka jing ai ru ni tan ka wengi dawat ba kinya sutu lang ka di ka thit ke jomi ken kinya tip lang haba ki ya em ki ngirungin em haba ki yap ma ki ngirungin yap kum tahi ken kayo ka hate ka her ka kiu em Kompi batayangi ke kadang mana baki dunia baki. Ngi hatu ka por ngi lawan ramar ngi tiki wanang thina po yo jilron tiki ong ki wan bet ki keli direct be ki ong ba via di wholesale hang ni dia kumnu ngi laban di wholesale habang ngar nganang thit pateng ka dok ha ting habdi kat kata ka jingi onong le jong kan beling chuan chong hani klem ka jingi onong ma Kita ye bertemu di sini. kador khaba sispanyo pho sispan rio pho dingla di aspa Kikeno di bawah. hoi ki keno be ba nga ai wholesale kata tika bam la long kata tika diga jing baklasha ngi di ar pho ngi pet ken kat kum kamar ken habang ngi thit duna mut ngi ai duna dia menta habang ngi ki katuga jingwan jong ki par ki ong be ngi di wholesale te em wholesale na yo filab ni wholesale ndai nang ni te em dengi ali hi
Yali hiban penduna hiru customer nomor berlatih hi amenta di rem tanru mla. Mo. Tema tau yo lang kan habangi penduna kan dia uduk usuk ru uyo bam lang. Ndi ba ong ladi tap siba palat ngin wan kumta kan wan ai kador wholesale bagi ang ma. Kata te kalong bakla palat. Problem pelawan song dukan. Oh nadu lockdown la syong ni. Matong ba dapat din song dukan yung ne. Ha. Kahiar kayo. Kahian. Kata tiga babakla kata tingam tiap. Nama kani kadi kathit melatip. Mo business dia. Ndai benong hi baong bandi kata kadol wholesale te kadi babakla siapa palat. Sin kuan tikam. Kilawan arsin pat mania. Yung bunot ko kisip. Hatay sisin kum tahi ki wan bet kum tukan na tu na po yo be ki siang bet balay fidi dor wholesale nga ngay thu ngong em ladang ngadi ka dor wholesale belingan wan siang hani namar mi du mi wan hani ni wan wat khau khun am bangi siang siang kum tu em kem ka jing yon nong ui ban siang ni hapsya uslap kaleer ka jing kriat ka silang ta ka ngimdai bangi dir ram ni susu kata ke layo nong lai pau sau pau ke siklu lambiang dia kum nu tengah nong kiman let kan liang nu mangi hap yang kan balai ni kamal let ka kam ka besni ong ni ha ngi on wat khau khun em kani isu ai tai medu kan iso i jangai lai i kum tu kan beros katu ngadi keleng ngapoi gidi stage po IGP te kamlong te ka song ni tengah jenjar tengah ke pat na i kan tematang hab yarap kan ke bailat ka bang sim na i tengah habu kena ban ot nak kahian ni kayo te kahian hian sisa hi banya beros katu kan bengisong kahian ni kayo te